وأعتدنا لهم عذاب فيها فوج سألوا كل شيء قدير عملا وهو العزيز برحمتك يا أرحم الراحمين آمين الحمد لله. Eşteki materyaldık pomoş vermese dağı, yok degende gelip kolun jayıp bizdin arabızda olup, pratejka olup, canımızda şu ötüp etken baldardın, meken şehitlerдің жоқ дегенде міне аппарат жоқ mu? Бүгін еме аппарат басшысы жоқ mu? Киеваның қантып ұнытамын. Бірін-бірі таштабаған тұяқтарым өзгөртөбүз жан бердиңер. Кырчындай болгон жаш балдарыбыз окко учуп, курман болушуп, бир тобу кызыл канга боелуп жаракат алышкандыктары бүгүнкү күнгө чейин көпчүлүгүбүздүн көз алдыбызга тартылбай койбойт. Мындан ары бизде эч убакта революция болбосун. Ар дайым мамлекетибиздин чек арасы бекем болуп, өлкөбүз замандан артта калбай өнүгүп, элибизде ынтымак болуп, жерибизге кут береке орносун.